Via le tua, le ni tai au. Patalo patu sofa pela Yesu Keriso lo tato ri no tato faola I le nei asu sa o mawhai ona tato au ria mai whapito fo se patalo fa I nei o tato tama I le nei tai au whamani e tele aso o tama. Happy Father's Day to all our fathers that are listening online, but especially our fathers here at home. And wishing our dad a happy Father's Day this morning. Whamani e tele le tua nei o tato tama. I o mawhai o nau ria mai fo'i. Ia le nei aso sa e whapitoa lava mo tama. Ia ea vea le upo le atua. Ia vea ma oso au ngā I o tato tama I le nei tai au. Tato te whaamanatu ina ai le whina ngalo o le atua. A wā o tato aina. Ia me se fo'i le whenga iai o le au kerisiano I le o langa ngā lue mo le atua. So let us be reminded today that our Father in heaven has given us the sufficiency of His word and has given us this gift of His word that we may be able to continue His work here on earth as believers. So let us pray together. Tato tatalo whatasi, I ona tato whatasi le ma ui le upo le atua le ni tai au. O whaafo I le vi inga ia te oe lo mātua tua. A wai sili lava maunu mea ia te oe lo lava vi inga. Nei ma so uma ai o lava I le whaavavau o lo vi inga e tū maulea ia te oe no mātua tua o mātua mai I le nei tai au. O le anana I vivi whai ai ona ua maua le awa noa mātua te whaanongolongo ai a o awa o mai lau upu ia te I mātua te tatalo no mātua tua ina ia tatala o mātua tarina, tatala o mātua loto ia vea ma ele le lei e pa ua I le whatua lau upu I le nei tai au ma ia tupu, maola Ia whapea o ngā luea ina I o mātou loto taito tasi mo mātou mafo whau. Ina ia mātou sue pea I lo fina ngalo tama. Ina ia mātou savavali pea e tūsama lo fina ngalo au mātou whaatalitali I le aso o le toia fia mai o lo alopele o Yesu Keriso. Whafo I le vi inga ia toe le nei tai au. Whaftai no le nei avanua. Ma walunga lava lo vi inga nei maso umatama. E ala atu lo mātou tatalo ia Yesu Keriso lo mātou whaola. Amene. Amene. We will be reading from Hebrews 10 this morning and we'll be going through verses 26 through to 31. O le whaiupo e lua sumo le ono mal e whaangata mai le whaiupo e tolu sumo tasi o te whia whaangaina I le nei tai au. Ai o le vaiasona te anei. Na tatou matamata e winga I le sili ese o Yesu Keriso ma le taulanga atoa le sa whapeo na tatou talatala no ai. Ona laa leo le twistala ale Eperu. A ngai I ata va aia, winga va aia o le tangata uatalia ina Yesu Keriso. Lena tatou matamata ai e tolu va aina ia pe na whaamamafa pe au mai ese au vivi mo tātou le vaiasona te anei o le tangata o talia Yesu o le tangata o whaatuatua o le tangata e whaatuatua pe e whaamaoni lona loto I le whaatuatua. There is genuine faith. That's the first evidence that we saw last week that we spoke about with regards to one who accepts Jesus Christ. Jesus as that superior high priest forever. O le ata lona lua na tatou matamata iai, o le ata va aia o le tangata talitonu, e tā ofi mau lea, le wha moe moe. So we saw last week that this person holds fast to that hope. So in verse 23, the writer says, let us hold fast the confession of our hope without wavering. Why? For he who promised is faithful. Lena tatou matamatai, o le tauti nonga o le tangata e talitonu, e tāwhi mau nana wha moe moe. Ma le vaenga muni la na tatou wa aia I le tangata lea e tā natalia ina Yesu ma le ata wa aia e le ngata lona whaatuatua lona wha moe moe. Ai wa aia la lea lofa la lea. O lea lofa le tatou matamatai, o lea lofa o le tasi. So the third evidence of someone who has accepted Christ is the love for the body of Christ. Is that love for the fellowship. Peo au wala la ia na whaamaunia I le tangata o talia ina Yesu ma le laa le tusitala Le la o loa o Yesu Keriso lea, o le silisili ese, ai o le ata o le tangata wataria ina pe na te
whaatua a tolo na loto, pe o vaenga la ia na tato mata i le vai asona te anei. Ai ole manatu le tai au le nei o te fiatala noa iai, e whaafea ngai ma le vai asona na te anei a. A wā, o le ata le lai e laa iai le tusi tala i le tai au le nei, o le ata po o le ata va aia po o winga va aia, o le tangata na te ena Keriso. So last week we looked at the evidence of one who accepts Christ. This week, the author steps into the total opposite and now addresses he who rejects Christ. What does that look like? Pe la ole whaamamafa ole tai au le nei, ole tangata wailoa le tala le lei, le tangata lea wana talia le tala le lei, le tangata lea ua mafuta I tonu o le mafutanga o e whaatuatua. Ai pesia I e nate te ena le atua. Le la whamei fo ile maua a Ioane, le mua le Ioane, ta apu e lua whai pesuma leiva, whamei le moli mauna a Ioane, whamei awa e o mai ona po, whamei e o ese ai I lato, ina ia whaali ai, e le ni o tātou I lato uma. E tala noa mai le apostola Ioane ina na tusina le mua le Ioane, ta apu e lua whamei e o mai ona po e o ese I tangata I le whaatuatua. He ofo ina I le tusipa ia I le tai au le nei, o loo iai moli maua le fionga pa ia le atua, I e na vala awina e le atua, mana tua fo I saulo I le whengenga tuai. O saulo o le tupu na whao wina e le atua. Mo mua Samuelu, a lona mta po sfuma le lima, whamai upua Iova le atua ia Samuelu, I whai puna sfuma sumatasi, le tangata lea na whao wina e le atua e vea maulua I tupu o le nua le atua. E whamai Iova ia Samuelu, whamai ua ousala mō ina ua outo fia saulo e whaima tupu, ai sea, a wā ua ia liliu ese ia te au, wana le whaa I uwina au upu. So o le tangata e alu ese ma le atua, o lo au mai a fo I tutono le tuspa ia, Blesi tangata tātou te maua mai le tuspa ia, le tangata le au Utah le se kara, se tasi na vea masoo e toa sfuru ma le toa lua, o le alii whaola, tolu ma le awhatau sanga, na mafuta, na ai, na momoe, na whewai whaatasi, na waaio na mata, aiu na te ena le whaola. So the rejecting of Christ is not a New Testament story, because we see it throughout the Bible, and one of the characters in the Bible that we see in the Old Testament that I just mentioned in Samoan is King Saul. And King Saul is one who rejected God, even though he was honored as the king, even though God had selected him to be the first king of Israel, yet he turned away from God. Another person that we see in the Bible that addresses this whole rejection of Christ is one who was with Christ when Christ was here in the flesh. We remember the story of Judas Iscariot. And Judas Iscariot was one of the 12. He was in the circle of those who God had called as his disciples. And yet after 3.5 years with Christ, sleeping with Christ, walking with Christ, eating with Christ, hanging out with Christ, seeing all the miracles of Jesus Christ, yet he rejected Christ. So today, pe ole mele o tau numa ye le tatou tusi fai tau le tai au le nei, ile mta upu le se fulu, o se isi lapata inga mautu ale tusitala. It's another warning. We've come to the chapter where the author of the book of Hebrews gives us, the reader, or gives the Jewish people that are reading this epistle another warning. And this warning is that there is a rejection of Christ. There is a group that will reject Christ if they do not accept Christ. O iai I lātou o e a whai lātou te le talia ina Yesu, pei ana tatou mata I le vai asona te anei, e iu ina te ena Yesu. Mana tua fo ele whata otona si itia Yesu Keriso I le mātaio, a lona mta apo se fulu ma le tolu, le whata otona nā e whaatusa le loto le tangata I ele e wha. Peo I nā le au mai ele manatu I le tai au le nei ele tolu.
ele ia na le ola ele fatu o le upo le atua na sausa tani ngauia le fatu o le upo le malo le fa me fa posuma le iva a fa longo se tasi upo le malo ai le langona ona alu ane le o le anga o fa le mea sa lulu wina I lona loto pe le atale na o te olo au mai le afionga pa ia le tai au le nei pe fa mamafa ia le tana noa le tus pa ia. We remember the four soils that are spoken about in the book of Matthew chapter 13 in a proverb that in a parable that Jesus had spoken about with regards to the heart of man that does not receive the word of God. In other words, who does not believe in the word of God. And ultimately will reject God, will reject Jesus Christ as Messiah, will reject the message of the gospel of salvation. And that's where we're heading today. Pe ole manatu le na I le tai au le nei, ina ia e tau pu e mai le anganga o le atua I le tai au le nei. Ona o le mata upu o se lapata inga mo le e kalesia. Fa mai le lua mo mole Timoteo alona mata pu e fa. Fa mai le faita wina le luki po le lapata inga po le fa maalosia Paulo I la natalihi fa le anganga o Timoteo. Fai mo man fai koe lua o le mua Timoteo mta koe fa mai. A lo tau tino mai nei ele ananga. E o ese nisi le fa atua I tau sanga amuli. La tau te fa alongo I anganga e fa asese mamata upo te moni. Ona o le pepelo o tangata tala pepelo. O e ua fa amuwina o la tau lava loto fua te hifo I le ua mea a asa. Peo I a mai e le nganga o le tato mata upu le tai au le nei Le la o tato o mai le tai au le nei. Lua fe tau sanga talu na tu sia le afionga pa ia le atua. Ai o lo tato fa amaunia O lo tato fa amaunia. Ai pe o le lui tau fo I lea mo I tato. Then in 1 Timothy 4:1-2, Paul writes to Timothy, and this is he's writing to his son in the faith and encouraging Timothy. Because Timothy is shepherding a flock, he's pastoring a church, but he also realizes that his son in the faith will be faced with those who will end up moving away from God. And he says in chapter 4, verse 1, and he talks about the great apostasy, or the great rejection, or the great moving or walking away from God. Paul writes to Timothy and says, now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons, speaking lies and hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron. So, on ta'upu tai au neni, o le natete ena Keriso. E lua ni vaenga tāua o te fia, tala no ai vaenga mua o le tangata natete ena, vaenga lona lua o le unga o le tangata natete ena le tala le lei. Two parts that I want to talk about today with regards to rejecting Christ that we see here in verses 26 to 31. One is he who rejects Christ. Two is the results of rejecting Christ. And this part of the text gives us some insight as to the will of God with regards to whoever rejects Christ. Amen. Amen. Saudi. Amen. Okay, tato fai tau mai lai nei fai upu ia na ia tato wo fa tasi mawe upo le atua. Lua suma leono se o tonu suma tasi ia. Awa a fai tato te anasala ma le loto iai. Pea uma ona taria o le malama o le upu moni. Ua le to le lava se tau langa mo anasala. Na o le whaatali ma le matau tele I le whaasala. Ma le toa sa e mumu e susunu ai I o te te atu. O le na whaarea o ngā ina le tula fono a Mose. Na oti o ia I le mau ala toa lua po o le toa totolu. Ua le alofania. Pene ngā wha o tou I le sili o le mamafa o le taui. E tau te tau ina ai le ua soli le alo o le atua. Ma ua tau le pa ia ina e ia le toto o le whea maina na wha pa ia ina ai o ia. Ma ua upu le ana I le anganga o le alofa tu noa. A wā ua tatou loa le na whetala ia mai.
o loo whaapea mai le alii, o ia te au le tau I masui, o te tau I atu, I le malea, e whaamasino le alii lona lava nu, o le mea e matau tele ai, o na maua e a ao o le atua soifua. O le manatu mua o te whiatala no ai, whapea, o le tangata wana te ina Keriso. I le whaiupu mua lena tātou whaitawina le tai au le nei, whapea lona whaitawina, a wā a whaitātou te anga sala ma le loto I ai, pea uma o na talia le malama o le upu moni, ua le to e lava se taulanga mo ang sala. I le whaiupu le lusu ma le ono tātou te vaaiai, le ata vaaia, po le winga vaaia, o le tangata na te ena le atua. E lua vaenga tātou te vaaia, pe lua ni winga vaaia, tātou te vaaia le tangata na te ena le atua. In verse 26 that we have in our text this morning, it reads like this: For if we sin willfully, after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins. In this first verse, and in this first thought that I want to bring to our gathering this morning, it's regarding he who rejects Christ. And in verse 26, we see two characteristics of a person that rejects Christ. Lua ni winga vaaia, o le winga vaaia mua, o loo whaapea mai, whai mai, a wā a whai tātou te anga sala, ma le loto I ai, pea uma o na talia o le malama o le upumoni. O le winga vaaia mua, o le tangata na te ena le tala noa mai le tusipa ia, o le tangata ua le iloa le lei le whaaulatanga. O le tangata ua iloa le lei le whaaulatanga. O le tangata lea le o tala noa I ai le whai upu lea. E le o se tangata le talitonu. Aisea, wha mai le whai upuna, pea uma o na talia o le malama o le upumoni. O le tangata lea o tala noa I ai le upu o le atua, o le tangata o iai te tono o le mafutanga. O le tangata o iai te tono o le tino o tangata Kerisiano. O tangata o whaapea ona iai te tono o le tatonunga lea iutaia ua lato I loa le tala ia Yesu Keriso, wa I vaaia nisi o I lato o e talitonu. Ai o iai lai ma I lato nei, o e lato te ioe ia Yesu Keriso, ma lato I loa le tala le lei, ma lato I loa le lei o le tala le lei. Na le whai mai, o I lato pea uma o na talia le malama o le upu moni. Wha mai le upu na wha Samoan iai, o I lato na talia le malama o le upu moni. O le whaaliliunga sa o lava le na o le upu e leni na e whaaliliunga iai le upu lea. O le upu e leni ta o le upu ta o le gnosis. O le gnosis, o le e leni lea mo le loa. Ai o le upu lo whaonga ina whaipue luas fuma leoni. Whaipue luas fuma leono. O le upu e leni whaapea ta o le epinosis. O le epinosis e yeilona ese senga la ititi. Ona, o le whaamatala ina o le upu e leni lea, o le tangata lea, wana I loa atoa, lea tua whaamaoni, ma ua whaolaina pe whaamalamalama ina lona loto. Whanatua la, o le winga o le upu gnosis, o le iloa, o le winga o le upu e leni le whaongai I le whai upu lea, o le epinosis, o le iloa le lei o le atua, ma ua whaamalamalama ina le loto, lona winga, o le tangata o le mafuta I te tomo le liko. Lona winga, o le tangata whaaolaina. A le ale mele whaatatau I le tatomo ta uku le tai au le nei, o le tangata e iu na te ena. Lona winga, o le ata vaaia mua le, po le winga vaaia o le tangata te ena le atua, le whamei ai whaipue luas fuma leono, o le tangata watalia le malama o le upumoni. That when we look at the first characteristic of he who rejects Christ that is being referred to here in verse 26, we see there in the line where it says, after we have received the knowledge of truth. And the Greek word that is for knowledge is the word gnosis. And that's general knowledge. That's to know. But the word that is used in verse 26 is epinosis. And that word has a
different meaning, because this means it's the full knowledge of God and which has illuminated the soul. That's the Greek meaning of the word epinosis that is used here. That means this person is a somewhat believer, a somewhat has accepted the faith, somewhat being part of the Christian fellowship. So this verse 26 is speaking specifically to someone that is in the fold. Ai whamai le vaenga lona lua, o le ata lona lua, o le tangata lea. Whamai le amatanga whai pui lusma le ono. Whamai a wā a whai tātou te anga sala ma le loto i ai. O le ata le au mai I, o le winga wa aia lona lua, o le anga sala ma le loto i ai. O le tangata na te whaamala malamaina le loto, ai whamai o le anga sala, o le loto ina ia te ina. O le anga sala matau tia le nao lo tala noa le tato matau ki le tai au le ti. Na le whamai le whai kuna o lo whamai, a wā a whai tato te anga sala, ma le loto i ai, pēha uma o na taria o le mana malama o le upu moni. O le winga le upu nā loto i ai lea au mai I, ua whaia se whai unga fuafuaina. Nei manatua I ele anga sala tanga, manatua le whai maini mō mōli yoane, e anga sala uma tātou a. Le lau tātou lo, e ele te mi anga sala, e te mi e se se e tātou I le aso ma le aso a. Ai whai maini mō mōli yoane tātou mō mō whai poiva, ai a whai tātou te whaari a tātou anga sala, e wha maoni o ia, ma le ani o tonu, e wha maangalo ai a tātou anga sala. Praise the Lord a. E le anga sala lana, le tala noa i le tusi tai ale nei a. O le anga sala le o tala noa I le tai ale nei, whamai o le anga sala ma le loto I ai. O le mea fuafuai. O le tangata na te o whaamala maina no na loto I luku moni, o le tangata tali tonu. Ai o whaina na whai unga, e li liu ese, pe alu ese, ma le whaolatanga. O le matau tia I o le tūlanga lea. Tau moa mai le nganga le upo le tūla tai ale ni. Le whamai le Eperu na ono alona whai upo e wha se o whai upo e ono. Whamai le whai tawina, a wā ele mawhaia ia te I lātou, e na muai whaamala malamaina, na lātou tofo foi I le mea fuai fuaina mai le rangi, ma ua wha tofu sia I le anga mapaia, o e ua tofo I le upu le leia le atua, ma le mana o le o lātali, ma ua pā u I lātou, e le mawhaia o na toe whaafowina o I lātou, ina ia salamo, ina ua toe whaasatoro I lātou lava le alo le atua, ma wha ino sia o ia I luma o tangata. The second characteristic that we see in this person that rejects Christ, or another word that is used in scripture is apostasy, or an apostate. But this person who the scripture is talking about this morning, the first part is that we now understand that this person has the knowledge of truth. Because it says there, after we have received the knowledge of truth, the epinosis, that the word of God has illuminated one's soul. That's the person that is addressing. But the second characteristic, it says there, if we sin willfully, and the meaning of the word willfully is that there is a decision or a plan that has been made in the heart of this person to walk away from God. We sin as humans, right? Even as Christians, we sin because it says there in 1 John 1, chapter 9, that if we confess that God is faithful and just, so we're not talking about that sin. When we sin, often, sometimes there's the sin of laziness or sometimes we do wrong, but then we come back as a believer to the Lord and we say, Lord, I made a mistake in this part, and you get back up and you walk again. I'm not talking about that. We're talking about rejecting Christ. And rejecting Christ here, it says in verse 26, if we sin willfully. And the meaning of the English word willfully, in the Greek meaning, is that there was a decision made. There was a plan that was set in motion in the heart of this person who has been epinosis, who has the knowledge of the light, but in his heart, he decides to reject the Lord. So that's who
That's who the author is addressing this morning. There is a great warning here with regards to rejecting Christ. That's the person that we are talking about here. O le tangata lea o lo tala noa ia le tato mata upu le tai au nene. Le tangata na te ina Keriso. E tele nisi vaenga e whaapea o na alu ese le tangata ma le whaatotua ma le talitonunga. O vaenga pe o le whaasawaina, le whamea Yesu le mātai o losu ma whawhai koe iwa o sfulu mai e o mai ona po e whawhea ngai e le tangata talitonu ma puapua ngā e whasiotia whamai e inosia. Whamai e inu na tau suwai e la le to o tele o tangata. O le siva enga o le awa o pepelo, pia na tato whaitawina le timo teo. Whamai e o mai ona po e iai la tau, whamai e o atu la tau ma whaapoto poto ai mo i la tau. Ina ua wheu o la tutalina, whamai e li liu ese o la tutalina i le pumoni, ai li liu watu i le tala o le vavau. Pe o isi vaenga i a tātou te vaai ai, e mawhai ai ona li liu ese le tangata ma le atua ma le mea moni. O le isi vaenga o le whaatamala. Le whamai Eperu e lua, a lona whai upu e tonu, mana tua foi le lapata inga mua mua ane nana tātou matamatai, whamai pe saufa pe fea i tātou, pe a whaatamala i le o la tanga e matua tele. Le si foi vaenga le na e mawhai ai o na alu ese le tangata ma le atua. Le si vaenga foi i tātou te vai, o le tū la fo wai o le mafuta whaatasi o le au whaatua tua. Pe la na tātou whaitaulu ai, aso lena te e nei whamai le nau ta inga. Ia alofa i le tasi, mana tu natu le tasi, whamai aua le la fo ina. O le si fo i Kerisiano, e mafua lava o na ese ma le whaatua tua, o na ua noa fua na o ia, ai le mafuta i le tino Keriso. There are other ways that we see that someone can walk away from God and walk away from faith. There are things like the persecution of the church. And it says there in Matthew 24, 9 to 10, that there will come a time when the church will face persecution. Christ is talking about that we will face persecution and people will betray one another. People will walk away from the faith and betray. There are other ways like false teachers. People will sort of set up false teachings and others will be drawn away to false teaching. 3, there's another way around neglect. We see there in chapter 3 of Hebrews, chapter 2, verse 3, and it says, "How shall we escape if we neglect so great a salvation?" Someone can fall away from God if they neglect, their salvation that has been offered by the gospel of salvation. So be o I lao lo tatou matamatai, e le o tele lava awala e mawhai e fo I o na ese le tangata ma le tua. E o tai aone nei, e wha mawha le tala noa le tatou mata upu, I le tangata ua wha apea na te ena Keriso, o le tangata lea ua wha amalama ina lona loto, ai, whamaia, ua wha apea o na ngasala o ia, ma ua wha apea o na whaia ma le loto I iai. So this morning, there are ways that people will reject God. But we're speaking specifically around those who are epinosis, those who have the knowledge of truth, but have willingly sinned by turning away from God. They willingly reject the gospel of Jesus Christ. It's amazing, So when we think about those things, atato mafo fau iai, e matautia lava le whaamaoni o le upu, ngai le nā tia le atua se mea ia te I tātou. So, o le vai upu e lusu ma fituanga I le tolu swoma le tasi, o ila tātou te vaai ai, e whai unga o lo tala no mai e le tustala. E whani unga o lo au mai e le tustala I le tai au le ne, e whaatatau I le tangata ua te ena le atua, le amasala lea ua whaia ma le loto I ai. So from verse 27 through to 31, we are going to see that there are 4 results that we see with regards to the rejection of the gospel of salvation. O le unga mua e maua I le whaipule e luasoma le ono. Nai whai mai le whai le lenga muri lava o le whaipule e luasoma le ono, ua le to e lava se tauranga mua masala. O le unga mua, ua tātou vaia, I le whai upu le luasuma le ono, ua le to e lava se taulanga
mo sala. When we look at the results of rejection, from verses 26b, right through to 31, there are 4 results of rejecting Christ. The first result we see in the last line of verse 26, because that last line reads like this: there no longer remains a sacrifice for sin. This person that decides to reject Christ, this person who decides to be an apostasy, or apostate, or reject Christ, or to walk away from God, who has decided willingly in their heart to choose to walk away from God, the first result is that there is no longer remains a sacrifice for sins. Lalo winga le pulea, o lona winga, pe atato mafofau I le mea le walu ese le tangata ma te ena le tangata le tala le leia Yesu Keriso. Ona, o le taulanga le na saunia Yesu Keriso, le taulanga le o tatu iloe atotoa, ona o le taulanga le na te mawhaia o na whaaola ina le tangata. A whaia alu ese le tangata ma le tali tonunga lea, ma le tali aina o le Yesu lea, e ui lava ina alu ese ma le lio o tangata whaatuatua, po le tino Keriso, e lea mawhaia se isi a wala o na whaaola ina o ia. Maua mai, le mafu angalane na whamei whai uku lea, ua le toe laba se taulanga mo masala. Aisea, ua na o le taulanga lava o Yesu Keriso, e sao e le tangata. Ua na o Yesu lava le ala I le ola e whaavavau. That when we see the first result of this rejection of willfully sinning, because they've chosen in their heart to walk away or reject the gospel of salvation, there no longer remains a sacrifice for sins. Why? Because it's only the sacrifice of Jesus Christ that can save us. It's only the death and the resurrection of Jesus Christ. That's the central message of the gospel. But when this person rejects Jesus and decides to go elsewhere, nothing else in this world can save anyone. That's why it's only Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. There is no other way. And so the first result that we see here is that there no longer remains a sacrifice of sin. Ole unga lona lua, tato te maua le whai koe lua suma fitu. Whamai le whai koe lua suma fitu, nā ole whaatani, ma le matau tele I le whaasala, ma le toa sa e mumu e susunu wai I e o te te atu. Ole unga lona lua lo tato wa ia I le tangata na te te ena Yesu Keriso, na te te ena le tala le lei wa au mai e le atua. Whamai o le toa sama mafa o le atua. Le toa sama mafa le whamai le mātai o suma tolu. Se su anelo tusi whama mole mātai o na suma tolu. Whaipu e whasuma le iwa ma le whaipu e lima se fulu. If we can look at Matthew 13 in verses 49 to 50. Because we read that the second result is an expectation of judgment. And in Matthew 13, verses 49 to 50, Jesus addresses the punishment, or the righteous judgment of God. Maua whai tau mai whaman mole ia. Whapea fōi I le tangata ana o le rangolangi. E o atu le au angelu e whai ese I e a mio le ama, ma e a mio tonu. Ona rātou la fōina lea ia te I rātou I le onga mua asa. E iai le tangi o we ma le lili ma o nifo. Amen. In English it reads 49 and 50 of Matthew 13. So it will be at the end of the age. The angels will come forth, separate the wicked from among the just, and cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth. O le unga lea nona lua o tato tala noa I le tae au nei, e le ngata e le to iai se taulanga mua masala, ai lona lua ua tato wa aia nei, o lo iai le to asama mafa o le atua. That there is an expectation of judgment
It says there in verse 27 this morning that there is a fiery indignation. So this is the wrath of God that is against all evil and all sin, and that should be an expectation of one who rejects Christ. And we read there, Fape fo ile ngata anga le lalo nami e o atu le au angelu e vai ese ia mio le anga ma e a mio tonu ona la tau la foina lea ya te ila tau ile o ngā humu a asa fa mai e iai le tangi au we ma le lili mau o nifo pe o le whaamaoni le nā o le toa sa o le atua leo loa o awina mai to tonu o le awhionga pa ia le atua That's the just God that we serve, that we need to be reminded. A lot of us tend to love talking about the mercy of God, the grace of God, the love of God, but we forget that our God is also a just God, that He has a fiery indignation. That's what the English Bible is saying. O lo iaile fai unga mamafa, o lo whaapea o na whaatalitali, ia ilato o ea, o e te ena le tala le lei. Whamai le lua le te Salonia, a ronam ta aku mua mua, pei pue fitu se iol fai pue iwa. Pea whaalia mai le ali o Yesu mai le lani. Whaatasi ma angelu o lona ma losi. I le afi mumu na te taui masui I e ua lei loa le atua, ma ua le ana I le tala le lei, a lo tātou alii o Yesu Keriso, e whaasalaina I lātou lava, I le whanonga e whaavavau lava, I a tea male alii, ma le mamalu o lona ma losi. Whamai whaipuna e balu, I le afi mumu na te taui masui, I e ua le loa le atua. So manea fo I le tatou tilo I le tuspa I le aso o le alii. E whaasala I le alii la tau whamai ua le loa le atua. Lea lai ai ma le tangata lea Le tangata lea ua te ena le tala le lei. Le tangata lea ua alu ese ma le atua malana whaaulatanga. Le tangata lea na whaamala malamaina I le upumoni a ua alu ese o nao le anga sala ua whai ma le loa. E le ngata ua le tua iai se taulanga ai whamea o le toa sama mafa o le atua. Le whamei o le afi mumu, whamei o le taui masui a le atua, whamei e whaasalaina I lātou lava, whaipua iwa, I le whanonga e whaa bavau lava, I a tea ma le alii, ma le manu o lona ma losi. Oka se whaanoa noanga. That when we read there in 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 through to 9, right at the end of verse 7, it says, the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels. And then in 8 it reads, in the flaming fire, taking vengeance on those who do not know God. That's where the person that rejects Christ will be. They will be in the midst of the vengeance of God. And verse 9 says, these shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and the glory of his power. God will come down in his vengeance to those who are evil and those who reject God. So that's the second part that we see. That's the second result that we see, is that we're reminded that God has a righteous judgment heading our way, and his heavy hand of punishment will be on those who reject Christ. Here's the third result, if you read together with us in verse 28 and 29. Ua lea ufania. Penia wha o tau le sili o le mamafa. O le taui e tako taui na ai. Le ua soli le alo o le atua. Whangata mai nā whamone. Whamaina lenga nei ai le whaipua lua sumareiva. Penia wha o tau I le sili o le mamafa o le taui. Se I whaamatala le titi lava le whaupunga le nā
Ona, a tātou wa ai le unga no na tolu le olo au maia e le tātou mata uku le tai au le nei. Wha mai o le tangata lea ua te ena le atua. Wha mai e sili o le mamafa o le taui. Le lawa tātou iloa, e iei le aso e whaahali e le au mamafa o le toa sa o le atua i e le talitonu. Ai o le tangata lea wha mai na whaamalama ina no na loto, ai o le angasala e loto i aina mafuai na whaina na whai unga e alu ese mali atua, wha mai pea wha oto i le sili o le mamafa. Oe maua mai le anganga o le tusi pa ia i le tai au le nei, o le tangata o le ua whaamalama ina no na loto, le tangata lea e le talitonu a oti e iei le whaasalanga a le atua. Au le tangata lea ua whaamalama ina no na loto, ai alu ese ma le atua, wha mai e sili le mamafa. Rona winga, e iei le vasenga o le whaasalanga o le unga o lo saunia le atua. O le matautia le nā le whaasalanga. Na lea o au ina tātou, o lo au mai le tuspa ia, e iei le vasenga o le mamafa o le toa le atua, e whaasino i tangata le talitonu, ma tangata o e talitonu ai o ese. Lela iai yuta. Na ele moni mauna a Yesu Keriso le tusia a Mataio o le tusia Ioane, sorry. Tusina Ioane fai pasuma le iwa. E ele tali lena tali a Yesu ia Pilato. Fa mai le Ioane ta pasuma le iwa. E pasuma tasi. O le upule a Yesu na lafo ia Pilato i le aso na Fesilingi a Yesu a o le i whaasata roina. Le lai fesili tu ai Pilato ma le la tala noanga le na a o le i tuina atu Yesu e whaasata roina. A wha mai le tali a Yesu, le lai fia whaamatala i le manatu lea, e sili le mamafa o le whaasalanga le atua le tangata le alu ese pete ina. Wha mai le tali a Yesu, o tali atu le Yesu, e le ai saupule ia te a, le whai a Pilato a. Ana le tuina mai a te oe mai nunga. O le melea, e tele ai lona leanga, na ia tuina mai a te au, ia te oe. O aile na tuina mai ia Yesu ia Pilato. O yuta le se kara. O yuta lena whaafiti ia Yesu. Yuta lena alu ese ma le whaolatanga. Yuta lena alu ese ma le atua. Yuta lena whaamala maina no na loto. Ai whamai upo Yesu, whamai o le mea lea e tele ai lona leanga na ia tuuina mai au ia te oe. Le ana winga le upu tele lona leanga, nona winga, e sili atu le mamafa o le whaasalanga e o le tuainga tangata pe o yuta, ona ua ia te ena le Yesu Keriso lea na ia iloa. That when we look at verse 28 and 29, and in verse 29 it says those words, of how much worse punishment do you suppose? So it's that word that I want to highlight here as the third result. Because apostasy will be punished, but there's a heavier punishment on those who know God and walk away. Those who do not believe, yes, they will face the wrath of God. Unfortunately, because they do not know Jesus Christ. They haven't responded to the message of the gospel. But he who comes face to face with the gospel, is a part of the fellowship of the gospel, was in the fold of the gospel, and yet decides to turn away. It says there in verse 29, of how much worse punishment. That there is a degree of punishment that the Bible teaches. And in Acts 17, verse 30 and 31, we read in regards to God's judgment. Truly these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent. That's why we teach and preach. That's why we share the message of the gospel, for men to repent and come back to God. But verse 31 says here in Acts 17, because he has appointed a day on which he will judge the world in righteousness by the man whom he has ordained. He's talking about Jesus Christ. He has given assurance of this to all by raising him from the dead.
One day there will be a judgment. Uso matua whawhine, e iei le aso o le wha masinonga. Tolu sulu ma tolu suma tasi o nan wenga na suma fitu. Fa maila na whaita wina, na wha apale pale le atua I o na pō o le valea. Au lo o whetalai mai nei I tangata uma I nuu uma lava ia sala mō. E le suia la whi au le tala lei a. O le tu mau lava le whi au le tala lei. Fa mai whai koe tolu suma tasi, a wā, ua wha atu wina e ia le aso. E wha amasino I na ai le lalo langi ma le tonu, e le tangata ua tō fia e ia. O loo wha maoni mai ai e ia I tangata uma lava, I lona toe wha atu mai a te ia, I e ua hoti a. O Yesu Keriso o ia ole wha masino sidi a. So e iei le wha masino nga a le atua. Ai o le mamafa o le toa sama le whaasalanga, e iei lunga o le tangata lea na te ena Keriso, o le unga le na lona tolu. Ma le unga muli a te fia au maia I le tai ale ne. O lo mau e whai unga o whai koe lua suma le iwa, o whai koe tolu suma tasi. O le unga nae au mai I le whai pu muli lava o le tatou whai tau ngā tusi le tai ale nei. Wha mai le unga lona wha, o le mea e matau tele ai, o na maua e a ao o le atua soifua. That the fourth result that we see with regards to someone who rejects or is an apostate or has in the state of apostasy, we read in verse 31 of our reading today, this is the fourth result. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. And so when we read from verse 29, we see that there is an ultimate rejection. Mai whai upo e luas uma leiva ngai whai upo e luas, ili whai upo e tolu se fulu. Po le luas uma leiva, tātou te mata oro au mai e ili whai upo lea, olo o iai se te ena mata utia lava. O le te ena lea, wha mai o le vaina sili ona whaingatā, I la uia whai tau watu I iai, I le mea lo whamatala mai e le tusipa ia, o le te ena lea o le atua. A wai tolu vaenga o le atua, o ia o le atua tolu tasipa ia. A e mata le le whai pue lua se furu ma le iwa, tātou te wa ai le te ena o le atua tolu tasipa ia. Mua, wha mai le whai puna e lua se furu ma le iwa, wha mai o le taui e tau te taui na ai, le ua soli le alo o le atua. Ai mawhau le upo le atua. O le tusi, le whenga whaulo o whai mai le mātaiona e tolu whai pasuma fitu. Ina ua ea ifo Yesu Keriso ina umai o na papatiso ina Ioane le papatiso O na whaalongoina leo le leo mai le langi whameiare si ufofonga o loo watari I pele le na. Ia o tau whaalongo ia te ia. Ai whamai le Filipe e lua, le moni maua Paulo e whatatau lava I le alo o le atua. Whamai o Yesu Keriso, o ia ua whaaeaina o ia e le atua. So a tatou mana tu natu I le vāwhenga iai o Yesu Keriso maluna tama, o le vālata lata ia o le ata lea a. Tatou te iloa I le alofa o le tama I le alo, ma le alo I le tama. Ai whamai le tangata lea na te ena, whamai ale whai tau nai whai koe lua suma leiva. Whamai o le tau e tau te tau ina ai le ua soli le alo o le atua. O le vaina mua tātou te wa ai e le tangata ua te ena le atua tolu tasipa ia. Whamai na te ena le atua le tama. Ai sea, wana tau te ua soli e ia le alo o le atua. O le vaina na lua tātou te wa ai e le whai koe lua suma leiva lava. Whamai le whaitau, maua tau le paiaina e ia le toto o le wheahaina, na whaapa iaina ai o ia. I tātou te vai ilona te ena o le alo o le atua. Le ngata o ia te ena le atua le tama. O tātou vai I le whaikoe lusuna liwa, lona te ena o le na tongi o laina o ia. O le whamai le whaitau, o tau le paiaina e ia le toto o le wheangaina. Whamai ua tau le paiaina e ia le toto o le whenenga. Le tai awe nei olo sa umi tātou le tātou whamanatunga. O le teimi leo le whamanatunga e pito sili o na
pele ia te i tātou. E pito siri ona tāua ia te i tātou. Ai o le tangata lea na te te ena le atua. Whamai le ngata na te te ena masoli le alo le atua. Lona winga wa ia te ena le atua. Ai whamai e tau le pa ia ina e ia. Le toto. Le toto o le whenenga. Wa le whaataua ina e ia le alo le atua ma le tongi rola. Mai baina muli tātou te whaaiua ia te ena le ainga atua. Whamai le whainga whaikua lusu maleiwa. Mai le ngata na te soli le alo le atua. Wa tau le pa ia ina e ia le toto o le whenenga na whaapa ia ina ai o ia. Ai whamai le leina muli. Ma ua upu leanga I le anganga o le alofa tu noa. O I tātou te wa ai, wa te ena I le tangata le atua tolu tasi pa ia. Ua alu ese o ia ma le atua le tamā, le atua le alo, ai whamai au le anganga pa ia, whamai ua ia upu leanga I ai. That when we see that the apostasy or the rejection, the ultimate rejection that we see in this person, who was illuminated or epinosis, had the light of the word of God in his heart, but then he willfully sins and he chooses to step away from God. The final result that we see here, we also see an ultimate rejection, and that's the rejection of the eternal God. And in verse 29, we see the Holy Trinity rejected here. Because we see here in verse 29 that it reads this. It says, will he be thought worthy who has trampled the Son of God underfoot? He has trampled the Son of God. And we read in Matthew that, God, after his baptism, God speaks from him. God the Father speaks from heaven. This is my Son in whom I am pleased. And we read in Philippians that, God has risen that he has given him the name that is above every other name. So there is an absolute close relationship between God the Father and God the Son. And yet this person who rejects God, who walks away from God, there is an ultimate rejection of God the Father, in which verse 29 says he has trampled the Son of God underfoot. 2, we see that there is a rejection of the Son. And it says there, he has also counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing. And I just said in Samoan that, the Holy Communion time, and we're partaking of the Lord's table this morning, is such a precious time for us. Because this is where we come and we remember the sacrifice of our Lord. But this person who rejects Christ, he considers the blood of the covenant, he considers it worthless. He says that it's a common thing. It's the most precious thing to us, the blood of the covenant. And yet when someone decides in their heart to walk away from God, it's nothing. It's worthless. Ultimate rejection. And then finally we see that he also rejects the Holy Spirit, because right at the end of verse 29 it says they have insulted the Spirit of grace. The Holy Spirit, who is our comforter, who is our help. But the person that rejects Christ insults the Holy Spirit and insults the Spirit of grace. So we see a fourth result. The fourth result, o le unga lona wha, whamai le whaipua tolu se fulu, a wā ua tātou I loa le na wheta laia mai, o loo whaapea mai le alii, oira te au le taui masui, o te taui atu. I le malea, e whaamasino e le alii lona lava no tolu tasi, o le mea e matau te lea, o nā maua e a o le atua soifua. Le unga mulimuli, o le unga lea, e tau I masui e le alii le tangata lea. Le laua tato I loa mai unga mua ma le lua ma le tolu, o le toa sā ma mafa o le atua, o lo whaatalitali I le tangata lea. That when we see that the result, the fourth result that we see in the rejection of who God is, the gospel of salvation, we read in verse 30, for we know him who said, vengeance is mine, I will repay. And we now understand that there is a punishment. There is a harsher punishment. There is
the vengeance of God is there is a fiery indignation that awaits those who do evil, but more so for he who walks away after revealing the truth. Pe ole nganga le tusi tala le tai au le ni o lo tato mata I ai o le wo mo na ta wina tu tangata you taia le sili ese o Yesu o ia o le faita ulanga e whaavavau le Yesu lea o le atania mai o le tangata tali tonu lea na tato mata e le vai aso na te anei na tato mata e ata o le falling of a aia po winga of a aia o le tangata e tali tonu ai o le lapata ina o le tai au le nei uso matua whawhine o winga wa aia la ia o le tangata na te ina. Pe o le whamaonina na o le upu mo I tātou Last week we saw that, this is what the acceptance of Christ looks like. And, that's such a positive message, right? That we see that, there's, those who hold fast to the hope and those who have a genuineness in their faith and those who love to fellowship. Praise the Lord. Amen. But I love the word of God because it gives us both sides of the coin. Because this week is the danger if you reject Christ. Praise the Lord. That this is the result of rejecting Christ. And we read that, it's beyond salvation. If you reject Christ, there is no other sacrifice left. You can't get saved any other way. Jesus Christ is the only perfect sacrifice. That if you reject Christ, that God's righteous judgment is on its way. If you reject Christ, that there are levels of punishment, and you'll be in the worst of them because you knew the light and yet walked away. And then finally, there's God's vengeance. God's vengeance. And that's what it says there in verse 29. The Lord says, vengeance is mine. So au tatou mafo whawai le ni tai au, au whaamulongo mai fo I tatou ainga le ni tai au, so se mea lava o loo e gai O le lui tau lea o ta atia mai o tatou luma, ona, o lo tala noa mai le vaenga leo le upo le atua, ia I la tau o e o loo I tonu o le lio. O I la tau o e o loo whaanongolongo I le upo le atua I le aso, Malaso. E leo tala noa le upu le tai au le nei ie o I le lalorangi. Ie o le tatonu. O le tala noa mai ie o I tatonu o le mafutanga. Aisea, o le lapata inga nei e liu ese. Awa a whai e whai se whai unga le tangata le ua I loa mamana malama no na loto I le tala le lei ai ua fua no na loto I alu ese na le atua. Ia e loa whai unga lava ia. Ia e loa le lei. O le upo le atua, e le na nae le atua se mea ia te tātou. O lona alofa le na uso matua whawhine. That's God's mercy that He tells us all of these things. And we're so privileged, again, to read those things in Scripture. That if we reject Christ, remember, the word today wasn't talking to those on the outside. It's talking to those who are here in the fold, but in their heart are deciding to walk away or about to walk away. Can I urge you this morning to hold on? Can I urge you this morning to hold fast? Come back to the Lord. Come back to Him. Let us go back to the Lord. Even myself, really convicted in reading this study. Checking myself as well. E ofo ia te au, au whaia le nei la unga le ni tai au. E a vea malu I tau ia te au I loo o langa. Ko siaki. Pe ona whai mai ele upo le atua Tofo o tau ia te o tau. Po o iai o tau I le whaatua tua. That's what the word says. Test yourself if you are of the faith. Praise the Lord. I think we got a major test this morning. Amen. Ia le tua, whai wina tatou Mataupu le ni tai o lo whapea mai le li o lo ia te au le taui masui o te taui atu. Ne ngalo ia tātou, o le atua le o lo tātou au auna iai, o le atua e le tau na. E na taui masui mo e ana sala, mai lātou uma o e te ena le tala le lei ia Yesu Keriso. Tātou tūlai mai, talo whatasi mai tātou ainga o lo whapea no whaanongolongo mai le ni tai au le ni te talo, tātou te talo whaatasi atua I uma o le atua. Ono Yesu. Amen. Whawhetai ta mā. Lo wha maoni.
lau whaamaoni, E te le nā tia se mea ia te imato. e te lena tia se mea ia te mato, E o I lau whi au I le ni tai au. e o I lau whiau I le tai E au, mawhai ona o whi sili I fo au ia te au. ma whai ana ofisili fua wa ia te au, Po o wha maoni lo savali ia te oe. o whaamaoni lau savali ia te oe, Ta mā, tama, o lo loto, rolo wha mole mole, whaamole mole, wha ma ngalo mai ia te au. whaamangalo mai ia te au, O te whia wa ai I lo manuia, o te whiawa ai o lau manuia, wa e saunia, ua e sani, e ala I lo alu pele o Yesu Keriso. e ala I lau alo pele o Yesu Keriso, O le na maliu, o le na maliu, o toi tu mai, toi tu mai, ona o au le tangata na sala. ona o alo le tangata na sa, Whawhitai tama, awhitai tama, o le vi inga e fōi a te oe. o le vi inga e fōi a te oe, Nei maso umai o le whāwawa. nei maso mai o le whawa, Amini ma amini. amen, amen. Father, we come again. Lord, as we heard this morning, the results of rejecting Christ is severe. The results of rejecting Christ is harsh punishment, is the vengeance of God, is the wrath of God. And Lord, we do not want to see that on anybody. But I pray, Lord, anybody who is listening today, who is in the fold or is in the light or has been illuminated in his heart or their heart or her heart, Lord, and is thinking about walking away from you, Lord, I just pray. I pray over that person. I pray over that individual, Lord Father God, that they will continue to pause and look back at you. Lord Father God, that it's not by our strength, it's only by your grace. But Father, we've realized today that there is such a grave warning for those who reject Christ. And so Father, we give you praise for your word. We magnify you. We bless your holy name because you alone are faithful and are good. We pray these things in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Yeah, from a tua tatua lalo mai lalo, tu nā tu tatu tamā. Amen.